Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng Mopresidente Cyril Ramaphosa o tshetlehile puo ya sehloho ho tshwaya letsatsi la puelano Afrika Borwa. Mosebetsing ono o tshwaretswe provinseng ya Limpopo. Mopresidente Ramaphosa o re ma-Afrika Borwa a fetile maemong a boima a mmuso wa mehleng a ileng a tshwarana mmoho ho fihlela bokamoso ho ananela ma-Afrika Borwa kaofela. Reconciliation, therefore, is a commitment that all of us as South Africans have to make to create a society where everyone is valued, where diversity is celebrated, and where the scars of the past are transformed into stepping stones towards a brighter and a more compassionate future. Mopresidente o boetse a tsa kgoeletso hore ho fihlellwe peelano ntweng e seng inkile nako e fetang dikgwedi tse pedi e kupa pakeng tsa Israel le Hamas. The conflict between Israel and the Palestinians, particularly Hamas, and the devastation being wrought on the Gaza Strip, these must be reminders of the tragic outcome when old wounds are left to fester for the longest time. The dispossession and occupation and discrimination that is directed against the Palestinian people has endured for over 75 years. And as South Africa, we have maintained that the only solution to this conflict is a just and lasting peace, and that both sides must come together and reconcile. They must come together and create a two-state solution. Mopresidente Ramaphosa o buile le ka bohlokwa ba ho fedisa mathata a timatima. Ka ho le leng baahi ba bangata ba ile ba etela sebaka sa kgohedi ya bohahlaudi Graskop province ya Mpumalanga morerong wa ho keteka letsatsi la poelano. We came out to celebrate Reconciliation Day. As we know, it's a very, day to celebrate unity. Nature on its own is beautiful. So yeah, I wanted to do zip lining, but because Manawaka Uchaba the heights and stuff, I can so yeah. It's pity because I cannot experience them. Palo ya bahahlaudi ba etetseng sebakeng sena e eketseile haholo ha o bapiswa di dilemong tse fetileng. On Reconciliation Day, come rain or sunshine, people will be here in their troops who are welcoming between 12,000 and 30,000 people per week. So as a result of that, we have increased the number, we have turned the tide, we are higher than the volumes in 2019. That was before COVID. Ditaba di sale mothating ona, baahi ba bangata ba Kimberley Province Cape, ba re letsatsi la poelano le lokela ho ketekwa ka ha naha e le maemong a ntlafetseng ha o bapiswa di dilemong tse fetileng. Reconciliation is about making amends with the past and also making peace with everyone around you. I will be celebrating it. I'm free wherever I go. I feel very free. It was not like those days, and like now I feel like we can even go to the malls and what the white people they take us like now they like we are their family. Mekete ya letsatsi lena ile ya tshwarwa dibakeng tse fapaneng naha ka bophara. Mopresidente wa mehleng wa ANC Jacob Zuma a ke tswa matsholo a dikgetho ho ngokela ANC ba kgethi dikgethong tsa 2024. Molaetseng wa hae o neng o balwa ke moradia e Duduzile Zuma o re ANC e fetohile ka hohle hohle ho mokga o a ileng a o sebeletsa ka dilemolemo. Some ANC leaders have asked me to campaign for the ANC in the 2024 elections for the reasons I have stated and many others that I will share with the public in the coming months. I have decided that I cannot and will not campaign for the ANC of Ramaphosa. My conscience will not allow me to lie to the people of South Africa and to pretend that the ANC of Ramaphosa is the ANC of Luthuli, Tambo, and Mandela. It is not the ANC that I joined and went to jail for. In this regard, I fully agree with other former leaders like Comrade Thabo Mbeki and others that it would be a betrayal
to campaign for the ANC of Ramaphosa. I therefore wish to announce that in 2024, I will vote for the Mkonto Wesizwe MK party. Ratela pele direnke tsa ditekesi tsa Johannesburg di a phethesela nakong ena eo bapalami ba bangata ba menahanang le mehlala o ile o keteka matsatsi ya phomolo ya Keresemese le ba malapa a bona. Ke lehlanahlana la motimahlaha direnkeng tsa dipalangwang tsa setjhaba Johannesburg nakong ena eo diketekete tsa baeti di nkang maeto a ho ya dibakeng tse fapafapaneng ka hare ho naha. Re hopa hore modimo a be le rona tseleng e re tlo tsamaya le ona le di-commercial re sebetsa le rona hantle le taxi driver so le ba salang monana ba tla hantle ka morago Yo ke ikutlwa ke itumetse thata ke le morolo gore ke ya go gae ke go ba bona go gae. Hello Tabanchu. Ba tshepetswe mosebetsi ona wa ho ba fihlisa malapeng ba bolokehile ba re ba malala a laotswe. Wa tswa ntho bohlokwa ka ho fetisisa ko qala pele re ba hlompha jwale ka baiti ba rona jwale ka makgowa a rona ba re hobane re mona ka bona so le bona re ba kopa re hlomphane then ebe re tlang ka nnete re tla etsa mosebetsi wa rona ka makgethe. As the people are going home senza sure ukuthi sifike early emsebenzini ngoba manje abanye bafika ebusuku and then silayisha abantu base Fixburg, Bloemfontein, Welkom, Van Roy, Wepener etc. Tebello ke hore mothamo wa sephethephethe o tlilo eketseha jwalo ka ha letsatsi la Keresemese le ntse le atamela. Setopo sa sebini sa province ya Eastern Cape bulelwa Zahara Mkutukana se amohetswe ke ba lelapa le baruti ka dithapelo boemafofaneng ba King Phalo East London ka jeno. Sebini sena se tla phomotswa borokong ba sona ba o qetela ka moqebelo wa beke e tlang. It was very painful and it was significant for us to have received our daughter in dignified manner as it was. We are grateful that the department took it upon itself that the ceremony is done in a dignified manner. We are thankful. And it's going to be the first Christmas now that you'll be spending without her. For all these years, I understand that she has always been with the family for Christmas time, and this is going to be, this time around, she's not going to be around. It will be a sad one. It will be a sad Christmas. It is indeed the first Christmas that we are not going to be together with her, as she usually calmed down in every Christmas. Even if she had a busy schedule, she would make time to come down and celebrate Christmas with us as a family. Bahaeso moifona wa ditaba tsa Sesotho o entse o lekane phirimaneng ena le ha o le jwalo bolepi bja latela salang hantle.